Kejuaraan ASEAN Triathlon Championship 2017 yang digelar di Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang resmi dibuka oleh Alex Nurdin, Gubernur Sumsel, bersama Presiden International Triathlon Union, Miss Marisol Casado, yang ditandai dengan melepas rombongan peserta kelas Women Elite dan U23 di Danau Dayung, Jakabaring. Alright, menuju ke taksi area bike atau bersepeda. Menurut Presiden International Triathlon Union, Miss Marisol Casado mengatakan kesiapan Palembang sebagai tuan rumah Asian Games sangat siap. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan kejuaraan ASEAN Triathlon Championship 2017 yang digelar cukup baik. Who will be the next athlete? We can see here. Yeah. Welcome you made to the triathlon family. It's so important for us just to be here as part of the ASEAN Games next year, and this is a very good help for all of us just to also to grow as we are growing all over the world, also here in Indonesia. Thank you very much indeed, and thank you, and of course welcome to our race. Sementara itu, Alex Nurdin, Gubernur Sumsel, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk kelancaran dan kesuksesan kejuaraan ini. Has reached the finish line. Running well. So please, I would like to thank to all of us which participates to successful these occasions. Ladies and gentlemen, distinguished guests, may I semoga Allah memberkati. ASEAN Triathlon Championship 2017 digelar selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 Juli 2017 dan diikuti lebih dari 300 atlet dari 32 negara. Faril Dwi Satria, Sriwijaya TV.